I ćao svima, u ovom tutorialu pokazat ću vam kako skinuti pesmu ili video sa interneta. Sve što vam je potrebno jeste da idete na YouTube i kucate pesmu koju želite vi da skinete. Evo sad ću ja pauzirati video dok nađem neku pesmu. Evo našao sam neku pesmu. Idete sad malo na dole, idete na share ili ti deli. Idemo malo na dole i idete, kopirate znači ovaj link, idete na copy i sada daću vam link u deskripciji od ovog sajta, zove se YouTube to MP3. Sada ovdje ubacite taj link što ste kopirali i idete convert to video, idete download. Ja ću sada pauzirati. I evo nas, skinulo se. Sada ja sam je postavio na desktop. I evo je pesma. Isto to ako želite da skinete i video, možete. Isto ovako. Samo što vam treba onaj shock scan. Ja to ne skidam, tako da ga nisam instalirao. I tako da se vidimo u nekom drugom tutorialu, video i tako dalje. Pause.